tubahaye ikaze abakunzi ba Moja Wetu TV and Radio, tubahaye mwaramutse, tubahaye mwiriwe bivana naho umuntu wese abaherereye. Aha turi mu Minembwe ko turabona abantu bagize ibyishimo byinshi, ikizame cya leta cy'abana ba kabiri cyabaye. Aha turi kumwe na chef de centre ariwe mukuru w'isantre bakoreyeho, nawe tumuhaye ikaze muri kiganiro cyacu. Tubahaye ikaze chef. Yego, ikizame ni gute kimeze? Tangiranye n'ushima. Turabashimiye cyane kuko mwadusuye, ubundi kandi twishimiye kubona ikizame cy'abana ba kabiri, aribo twita abana ba witiyeme. Abana n'ubundi bahora basanzwe baca mu kizame cya leta kiza gikorwa umwaka urangiye. Noneho mu Minembwe nico twabonye, nico twaronse, kuko twari dufite impungenge kuko ico kizame kidashobora kutugeraho biterwa n'ibihe bikomeye cyangwa se bisharira twagiye tubona hano iwacu. Nta mushitsi turimo, ibihe by'intambara byatumye inzira zifungwa, kugendererana kurabura. Noneho ibizame byagombaga kuva Kinshasa kugira ngo bitugereho hano. Urumva rero byari bigoye, ariko rero kubw'imbaraga z'abantu batandukanye babigizemo, byabaye ngombwa ko turonka ikizame hano iwacu tukagikora kimwe n'abandi bose. Niyo mpamvu twishimiye ico gikorwa cyabaye. Yego, ikizame kiba gisobanura iki? Ko numva nyine ari cya kabiri, kuvuga ngo abana bagikore, kiba gisobanura iki? Ikizame ni ikizame cya leta nkuko tukivuze. Ni ikizame kigamije ibintu bibiri. Ijambo rya mbere ni ikizame ugitsinze arazamuka, ugitsinzwe nanone ntafite uruhare cyangwa se iyo chance yo kuzamuka. Ico ni kimwe, ni ukuremenya ubushobozi bw'umwana afite, nimba afite ubwenge bumuhesha kuzamuka agakomeza amashuri yiwe. Ikindi nanone hariya muri ico kizame hariho ikindi gice cyo kugenzura impano cyangwa se ubushobozi bw'umwana afite, bushobora kumuhesha kumenya kwioriente mu byo ashobora kuzakora. Kuko hari imyuga itandukanye kuko muyizi, hari abashobora gukora ikiganga, hari abashobora gukora ikiganga cy'amatungo n'ic'abantu, hari abashobora gukora iby'ubuhinzi, hari abashobora kuja mu byo kwigisha, imyuga itandukanye kuko muyizi. Noneho rero ico kizame kiraza, umwana agakora, tukamenyaho ubushobozi bwe buhereye, biterwa n'ubushobozi n'ibyo akunda. Nabyo turabimubaza, umwana akamenya ngo nkunda iki mu buzima bwanjye, numva nkunze iki, ico naco akagikora. Noneho tukaja gukompare n'ibyo yakoze, tukarebaho ubushobozi bwe buherereye, akaba ariho dushobora gushora imbaraga kumuyobora kugira ngo ari byo aziga, kugira ngo ategure kazoza kiwe, ibyo aziga bizomugirira akamaro, kuko nta mwuga udakiza mu by'ukuri. Kandi gikenewe no kwioriente mu byo umuntu ashoboye kuruta kuja mu byo udashoboye. Kandi ibyo umuntu ashoboye byose iyo abikoze neza, byanga byakunda bimuviramo inyungu nyinshi kandi akiteza imbere. Yego, none ino santere aba participa cyangwa se abanafunzi bayigezemo ni bangahe bakoze? Hano turi kuri Kodape Yemi, niyo santere imwe nayo tuyoboye. Hari n'indi santere hariya ku Runundu, ariko hano twari twiteze ko tubona abana 166, ariko turamenya, turacyari ko dufata imibare yo kumenya abashoboye kuhaba, kuko hariho bamwe babuzemwo. Ariko rero turaza kubabwira mu minsi iri imbere cyangwa se ejo n'ejo bundi, tuzababwira umubare nyawo ufatika w'abamaze kuhagera, ababonetse. Yego, murakoze chef. Murakoze cyane. 046 415 047 416 048 417 049 418
E050, H119. E051, H120. E050, H121. E053, H122. E054, H123. bikeneye gusa ngo ngafate E055, H124. bita wanafunzi mumeze muti ko tubabona aha ngaha mufite ama uniforme muri benshi mwakoze iki muri kuki hano ikizame bacita gute tina sospe bivuga gute muza mugikorera iki uragushaka amasection mama section urumva nayo muri kabiri none mushobora kuvuga iki ngayo uvuga ushima ko mwageze kuri kino kizame nawe we uyimuhira kurunundi wewe nawe ushobora kuvuga iki hejuru y'iki kizame mwagikoze gute murumva iki kizame kiba kigamije ki kombona murabo muri kabiri kiba kigamije iki kuvuga mu mukore urumva abarimu bashobora kubatora cyangwa mwe mushobora gutora bita y'abanafunzi mumeze muti iko tubabona hano mwambaye ama uniforme muri benshi niki muri ko murakora iki hano twaje gukora examen ya tenazospe dukora turangije witeme iduteguza gukurikira amasection umuntu ashaka umwuga mbese umuntu akeneye none ico kizamini mwagikoze gute twagikoze neza tuzana ikizamini nyine nk'abanyeshuri bize neza bikurikiranye n'ibyo twize ese iki kizame kiragaruka buri mwaka cyangwa ni gute kiragaruka buri mwaka none ikizame mwahuriye muri ibigo bitandukanye bya hehe na hehe twahuye n'ibigo bitandukanye hari kodate hakaba madebo hakaba isoko hakaba kamore hakaba muzinda yego na kivumu none mwe ko murabona kuko mwakoze mukabona ko muzobazo ese babatorera section cyangwa nimwe muyitorera nitwe tuyitorera mwe muyitorera none ikizame kizagisobanura iki kuvuga ngo mugikore murangije deuxième kizagisobanura kibaoriente tutora amasection tuzojamo ibyo tuzakora mbese ibyo tuzakora nko mu buzima bwacu
izo tuzakurikira tukiga none mugikora iminsi ngahe iminsi ibiri mwatangiye ryari twatangiye none iminsi 17 kizorangira ejo iminsi 18 none wigira ku kihe kigo nigira kuri kodake iyeme wewe wigira ku kihe kigo wewe kodake wewe murakoze cyane Vamos